Дальний Восток достаточно уважаемая, салонда уважаемый вид спорта. И югушкай коракка довольно много людей. биэттэ кирига Это всероссийские соревнования. кыамунуктан Потапап Хабаровске, Благовещенске, кыамунуктан Биллилюскай и по Грекоринце, бастакы круг Айтал Белолюбский. Аял Белолюбский. бастакы иккибалы аял сүйдэ онна накаттаата икките 0-1 идет. алтын уга болла Да, Белолюбский очень здорово. алтын уга И ведет уже со счетом 6-0. бастакы периока аял Белилюскай кутан ихер Белолюбский является сыном известного, можно даже сказать, легендарного Потапап многоборца нашего да Ивана. балайда Что опытта болош присутствует. С ним делает Тенгоос кисире бастакы период эбителигит 0-7 Белолюбские. bir bağlı Белилюскайга бердилер аксан сеттен угабалла серети ветле bağlı Спортсмен из Ингрийской автономной области Гушак Алишер прошел в ноги и в достаточно опасном положении сейчас держит своего соперника. Тусту салганар Милан була ок Потапап атакы жерен көрдө Синелан була И 1 балл. отут төбүндө калла Заковерный. Каган мүйте тухунлар аксан сеттен уга Белилюскай туатыр Эмоционально неплохо, видимо, готов, но здесь он попался на прием. И чистая победа уже близка. Да, наша душе чистая победа Айтала Михайлова, Республика Саха-Якутия. На ковре Поэтому чистую победу на душе квалификация одержал Айтал Михайлов, Республика Саха-Якутия. согласно На Сакайреттен ковре алтон начинается первый тустук круг весовой категории до 80 Россияга группа А. отборнар Приглашаются Алексей Ефимов, Республика Саха-Якутия, Михаил Тишков. онтон Бурятиеттен сүйбө тустук булактаах аркаты сыяп көсөп сүрүн тарсаачылар Бурятия бөгөстөрө кинилер Россияга путевканы будяаллар үс местага кийбит жаннар тустуктар Россияга тустар бравы ылаллар онон улахан эппеттаа курактайы путевката хоох бастын тустуктар бут бары туста сыдьаллар тусту икис периодка салганар ок аял аңартакы кире көддө Олгонамаран уола кемигер көмүскенен бэйэтэ билин активна балаганяга тутаha жараялы я аманна аксан сеттен уга болан разрыв улахан олох ок уола такыйда о икки баалы ылла Потапап икки баалы ылла таң ыталик токо төбөтө тайгар синдер оп Эмне икки баалы бердилер же кенне тауста аксан алта хеттага bir балынан Белилюскай чорбайнер
Gökmunduktan trenere koyu bıraktı. Onun bir de kamstanlıkları görev buldular. Aksan 6 hektar 6 remiti kurdu kalla. Arasiyetten bir prestevike var. Kurakta yige. Allah'ıma köydek tüvenler gekinem ye. Olasılar bulmakta. Aksanıca çok var yoğurun uğran patapap site üst 6 hektar. Deyince baltıra minütü tustanlar simbrive var. Kim kıyar kim orduğun var. Salgı tustanın var sıyaktaktır. Belüskay Arasiyaga Rut tustuuta yhdessä oltavalla. Onun iken baharlar kişileri bu. Baştakıda gruplar. Baştakıda gruplar sen kendi kadar kişi bitir ola hem bulur sizden amaran. Üzeri bir bahar vallahi. Kim tutuşturun. Ona baştakı grup keken beveni kırkta tüveyenler. Bahar sahacılar kim sazı tutuşturun. Men trodde först vet du kanna köröldür. Kanna köröldür doktor. Anladı. Kanna kuvvet ayar su. Ateşi kadar köröldür. İkinci bu vakti eder kişiler tuttuktur. Koyostan sanaan että ajal pian tahrilda da utumna ujur Davut utumna pollagna et qaratlan saydan yaran 6-15 kilo kadar tustarga bulanların söp kurduk. Bir alkırayağına unuttur bakarım. İti gönderi bağına spesialistler bilir doktora. Kaçındanan şimdi tutakanahan köyüsü vakillerin 6-15 şey buluyor. Tanı spesialist bağlayınca deli medikte sağlan masajistin bilinçsiztin tavuğu gönderirken patapap behettekilem Belelupski Gökmunduktan 6 hektar ya arbiteri her vaatlar bılak ok aksan aranjista lohan oldu 4-9 kadem oldu ya bu uğrayı birinci teganak patapapka untuk toyatakan 5 palden lohan aranjista birime olana toktavka marani her önce şurayı bırakayım hadi. Bırakmadan ne kadar
En katır parti göçürdüğü atağını. O ayağı köz kadar olacak bulakta. Bien sökünde kalla. Stok. Stoika. Ondan sonra hadi. Bu уже köt 11'ge valla. Şimdi bağlısı günde kalla. Şimdi bağlısı günde settös konular. Tentostuva. Sarbak. Oldu o tusta kalır. O bebe arıyor. Zıkvatın hundular göster. Zıkvatın hundular. Так. Olisiko häiriöitä huosetta hyntä alle? Vähän kounammat. Sitten hunden liitimierä turuna kävi. Inen tuostu tuolla. Bitjärllä. Paljon vuomaa. Kaita älbelyskäi.